Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бөлем үлмат. Саралы қият көнде мектеп не вақыт эксплуатацияға кірсетілежек. Кележек сене кезлерде яңы трамвайлар қатына башлайжақ. Наркотик асырайжысындан 12 килон аша чекіп алынды. Бақчысырай ансамбле Краснодар шеріні насыл чықышларнен әретлендірді. Бүгін Ахмеджетнан еш сержелеріне яңы спектакль тақдим етілді. Қырымның юлбашчысы Жұмхуриятмазнын февкуляде вазетлер везірлігінің ребері вазифесіне Кеннеди Сергей Шаховны тәнледі. Более емер акиметінің ресми порталында нешірітілді. Шахов 2014-несінден берлі дарияның юлбашчысы ола Қырым сақлық сақла везірлігінің башында есе Игорь Чемоданов тұрajақ. Бұл вазифеге Александр Галенко ерне тап июль айында тәнленген ады. Евелкі везір оз істегінен іштен бошаған ады. Бұндан Евел Чемоданов қан меркезінің мудиры еді. Тақиқат комитеті идаресінің сабық елбашчысы яңы вазифеге тәнленді. Михаил Назаров Қырым бойынша çalışқан Русия Федерациясының Адлие везірлігі идаресінің елбашчысы олajақ. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов ұшандырғанына көре Михаил Назаров қолған мақсадларға ерішежек. Аксенов бұтын тақымға бежірілген еш үшін тешекерлер білдірді. Соңыра Русия Федерациясы Адлие везірінің муавины Али Алханова лейдари хадимлеріні мукафатладылар. Без вас бы, коллеги, ничего так быстро и качественно мы бы не сделали. Поэтому вот коллектив – это основная ударная сила здесь. Я уверен, что для Михаила Анатольевича он человек системный, работал давно в правоохранительных органах, проработал в Совете министров. В статусе моего помощника очень много тоже успел сделать. Я думаю, для него возглавить тоже будет большая честь такой коллектив. Специалисты хорошие, на самом деле высокий уровень. Акимиет вет жемаат арасында субет тызмек. Более мақсаднен Альберт Кангеев Девлет милитлер ара комитетінің рейсі вазифесінде барынже кересі Ахмеджет районын трудовой көшірасы мемуретінің юлбашчысы Наталья Галенко веме бұслар корпусынен құрышты. Бұр мейданда 9 қасабының векілі тупланды, меселелеріні сеслендірмектен ғайры олар музбет денішмелеріні де қайдаттылар. Конечно, если бы были фотографии лет 5 назад и сейчас, то можно до и после. Да, но можно понять, что вы знаете, самое главное, что сегодня у нас есть обратная связь с властью. Уже нету тех пузырей, с которыми невозможно было разговаривать. Да? Мы с вами, Альберт Усманович, наверное, получается, каждый день встречаемся по разным поводам. Тамам более факарны Армения Медини мұхтариетінің ребері Георгий Акапян бұлдырды. О Ахмеджет районын Айкаван қасабасында олған меселелері ақында тариф етті. Ондан да башқа мамақ көй суынен темен әтілігі суалы да музекер етілді. Юзге яқын айле су кетірлеу графигінен мемнун дегі әлер. Ерлі акимет бұл суалыны незаретте тута. Полная информация направлена в воду Крыма для осуществления подворового подвоза. Но на сегодняшний день также имеем ситуацию, при которой Вода Крыма нам сообщает о том, что они этот подвоз воды осуществляют при наличии технической возможности. Возможно, и не хватает транспортных средств. Ознев бетінде Девлет милитер ара комитетінің рейсі епсі сеслендірген солярны угренмеге ве оларның чезілуф еларны тапмаға сөз берді. Я попросил этих инициативных людей, чтобы они сделали соответствующее обращение в наш адрес, а мы в рамках своих полномочий, в рамках нашей компетенции будем пытаться оказывать содействие в разрешении данных проблем. Айванат бақчасынан сайбы Зубковны 90 000 рублеге жазаладылар. Ялта шерінің махкемесі сказкадлы Айванат бақчасының мемури месулетлікке желпеттам. Бұл ал ветеринария қанунлары бұзылғанымен бағылы. Бұны Қырымның Девлет ветеринария комитеті хабаратте. Айванат бақчасына домузлар ве бойнузлы айванлар арасында қора ерлештірмек талабы шығарылған еді. Ама sonra бел олғанықы бұ, Айванат бақчасының мөдірлігі бұның еріне тыры домузларыны арслан ве қапланлар вольеріне қойды. Ахмеджетте Жұмхурет юлбашчысының авалесіне бинайын жемаатын ақлетінің ешіні незарет аттылар. Рейдлер шернің қасабаларында ерлешкен сунки дурақлар да кечті. Комиссия маршрут автобусларының графигіна давжының весиқаларына, ел әрекетінің қайдыларына ве елжулар ташылывыны тешкере. Если мы увидим, что перевозчики нарушают график движения, естественно, будет выписано перевозчику предписание на устранение, затем будет проведена повторная проверка. В случае неисполнения предписания администрации города Симферополя, естественно, мы будем уже по-другому разговаривать. Перевозчики должны осознанно подходить к своей работе.
Тевті жафтада уч керек кечірілежек. Елнын башындан берлі Қырымның коррупцияға қаршы çalışқан комитеті юзден зәді қанун бозуларыны тапты. Енді 40 мемур жазаланды. Бұл уақытта матбуат конференциясында комитетінің рейсі Александр Акшатин хабаратты өзгерлерінде қалған мемурлар мүкафатсыз ве бір елға стимул парасыз қалдылар. Бұнен бір сырада оларға тазырлер шығарылды. В этом году проведено 195 проверок. Установлено из них 113 нарушений. Все 113 нарушений отправлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовных дел 9. Вот из 113 материалов сегодня 9 уголовных дел. Из 113 материалов 40 человек наказано. К ним применена мера юридического воздействия. Напоминаю, это те должностные лица, которых назначает глава Республики Крым. Мемур ве девлет хадимлерінден ғайры гупы дәрелерінің іштелеріні деттешкерелер, сақлық сақлав, нақлет ве тасилсалары хабаржылық сырасында бұрынжы ерде тұра. Керечте оперативниклер 12 килон аша чекіп алдылар. Наркотиклерінің болі бұйық партиясыны 24 яшлы еркішінің евіндеттін туф кечірген вақыт таптылар. Оны о чуваларға ве құтыларға сақлаған. Сұйқачы бұл сұмлік чалыларына яшаған ерінде ұстыргені ақта айтты. Наркотик асырайжысы берекет яқшы олмасы үшін о сұмліклеріні яқшы бақа ве суар айды. Базы чалылар адамның бойы қадар өскен. Следственным подразделением УМВД России по городу Керчи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кезлев яңы трамвайларны елде етті. Шымдылық оларны тест шекілінде тешкерелер. Нақлетні кележек сененің башында çalıştырмаға планлаштыралар. Трамвай депосындаки яңылықлар ақында бізім мұхбірлеріміз тариф етелер. Яны трамвайларны шерде тест шекілде тешкеріп башладылар. Модель махсус кезлев шәрі үшін ишлеп чықарылса біле шәрде оның илік айдалуы тешкөревнің ең мойын басамағыдыр. Бұндан ғайры комиссия 20-ден зияды көстергічлер бойынша қимет кесе. Олардың арасында сурят арттырылуы тоқталу крен вейлякри көстергічлері бар. Только после этого будет запущен в серию и будет налажен выпуск новых трамваев для Евпатории. Трамвай Екатеринбург шәрінің Урал Трансмаш заводында жиылды. 1 метрлік колеясының хұсиетлеріні де назарға алдылар. Чүнки Русияда есасен трамвай yollarının кенлігі 1,5 метр ола. Истесна тек Пятигорск, Калининград ве кезлев шерлерідір. Евпатория, она гордится своим трамваем. Евпаторийскому трамваю 105 лет в этом году отметили. Вагон 150 адамны сығдырамында қыздырма системасы çalışа. Автомат шекілінде қапыларына açқан дөгме бар, амма отек айдавжының бұйрығынен çalışа. Бұндан да ғайры бір вагонда арабалардаки сақатлар үшін дөгме бар. Егер сынавлар мұвafaqiyetli олса, истисал весатын алу ақында суал музакере етілежек деп қайды теле трамвай идарелігінде. Шерге бойле вагондан 27 дане керек. Яваш-яваш буяны нақлиет ескісіні дәніштірежек. Достаточно успешно проходит испытание. Он комфортный, он зимой теплый, он летом будет прохладный. Он бесшумный, все выдержаны требования доступной среды. Бұндан ғайры шер мемуриеті трамвай yollarını тамерлемеге планлаштырам. Бұл рельслерінің толу шекілде дәніштірілуіні, контакт ағларының янылатылуы ве дурақылар абыдынлаштырылуыны қапылап ала. Кемер қысымларда бір тарафлама әрекет еріне 2 yönелешлі қатнав пейда олажақ. Султания Истакаева, Руслан Минаев, Эльдар Заидов, Миллет үшін. Қырым көпірінің мостик адлы мұшық граффитисінен ярыштырдылар. Ресамлар ішчіні гемелер қатнаған ерде тасвираттылар. Ресамның юксеклігі қарарнен 20 метрні тешкілетті. Оны араба yolu тремесінде еліштірділер. Ресамны қытадан ярмадаға тренлерде кеткен yolcular ве көпір тобынден кечкен гемелерінің экипажлары көрежеклер. Портрет өзерінде іш 2 авто девамында алып барылды.
Хогвартс диварларында башлангыч мектеп. Болешар алтында Алиме Абдынанова адына 44-нче мектепте башлангыч сыныфлар аптасы кечириле. Тылсымлы китаплар сергысы, квест, ярышлар ве адеттен тыш дерслер. Талебелернин эрбір куну бели фэнтези романындаки кыбытызылды. 4-нче сынып талебелери арасында бір баланы сечтелер, о баш хараман Гарри Поттер олды. Плащ-халат, кескін ужилы таячық ве шляпа. Более образда бала сыныптан сыныфқа кечіп, мерақлы келерні тариф етті. Bu hafta boyunca çeşit türlü merasimler olup geçti, açık dersler olup geçti. Şimdi ise zalımızda, salonumuzda konser programması olup geçecek ve yarın bu hafta endi yekünleniyor ve bu haftanın neticelerini çıkarıp biz ballarını mükafatlanacağımız ve işte böyle netice çıkaracağımız bu haftanın. Башлангыч мектеп талебелері чешет севелердегі олимпиадаларының иштиракчы ве галиплерадар. Бу ерде билингваль шекілде тасил беріле. 3-нче ве 4-нче сынып талебелері сербез шекілде эки тілде конушалар. У нас, если в целом 1200 детей, то 680 это начальная школа. Это школа в школе. И в целом, когда стартовала школа, то есть открыла свои двери, первые ласточки, Беренджиго Герджимас, это была наша начальная школа. Сейчас они обучаются уже в 3-м классе. Ахмезжет районын Сарайлы Қият көнде мектеп құручылығына ағымдаки сененің сонуна жиі күнлемеге планлаштыралар. Яңы донатмаларының ерлештірлігі девам етмекте. Насыл ишлер енді бежірілген ақында Эльмаса Блакимова біле. 21 асыр мектебі Бин Юс Талибейчун білгі чоқрағы Сарайлы Қият көнде құрыла. О толысының осерлевасына лайық бір сынафта интерактив тақталар асылы. Қавсыздық системасы пек күчлі. Енді коммуникациялар кечірілді. Объектіні кереклі вақта тапшырмақ үшін ішчілер бұ ерде екі сменда çalışалар. Бірінде 70 адам сақат балар үшін бұ ердекі кірішлерде мақсыз дүгмелер бар. Уч спортзалда зиманевей тренажерлар елештірілген. Мында да лифтлер, ашхане ве тедбірлер салоны olacak. Соңғысында тек табан төшілігі ве отырғычлар елештілігі қалды. Финансирование республиканское. Также 567 миллионов это именно строительно-монтажные работы. Контракт на строительство школы был заключен в феврале 2018 года. Основные работы начались в феврале 2019 года по строительству. И сейчас вы можете видеть то, что большая часть строительная закончена. Планируется по контракту завершение строительства 20 декабря этого года. Уже включили постоянное электричество. Очень удачно. И 25 декабря этого года планируется ввод в эксплуатацию. Bundan da gayrı mında yakın yerde bala bakçası kurulan. O 8-5% azır satın alınған donatmalarının fiyatı 9 milyon rubleni teşkil etti. Obyektinin smeta fiyatı 188 milyon rubleni teşkil etti. Kuruculuk 2018 senesi dekabrinin 12'sine başlanған edi. Tış hizmetçiler onu bu yıl dekabrinin 27'sine tapşırmağa planlaştıralar. Şimdi tek azbar işçileri ve donatmalar yetközülüğü kaldı. Naciye Sayeva, Elmasa Blakimova, Elzara Halilova, Giray Abdullayev, Millet için. Бақчасарай адлы ғырым татар ансамблі Радуга адлы халқара фестиваль конкурсындан 8 кубок қазанып қайтты. Санада бұтын Русияден 35-тен зияде коллектив чықышта бұлынды. Қырымлылар бір қач номинацияда бұрынжы ерлеріні қазандылар. Қырым артистлерінің ерішмелері ақында бізім левхамызда. Санада Бақчасарай адлы Қырым татар ансамблі ойын коллективі Радуга адлы милли ойынларының хореографик санаты бойынша халқара фестивальде иштирак етті. Ярышлар Краснодар шерінде кече. Эн яқшы милли ойын унваны оғрындан бүтін Русияден 35-тен зейде коллектив ярышлаша. Бу фестивальден Қырым артистлері 8 кубокнен қайт. Ансамбль милли ойын номинациясында ве милли киімлер категориясында бірінші ерні қазанды. Бу ғалебеге коллектив учайды ве мында азырланды. Çalışkanlarını, образ ве киімлерлеріні олар бірлікте уйдырдылар.
показали. Мы постарались показать нашу культуру с разных сторон. То есть мы повезли женский танец Соа, мы повезли мужской танец Соа Ташвама и 2 дуэтных номера, это Гарава и Кизлев. Вот, то есть мы представили культуру в большом многообразии. Ава Измаилова уюн санатында 3 жылдан берлі. Күнделік репетициялар ве Қырым татар медениетінің чешірлігіні көстермек істегі аваға бүтін дүния севесінде мүкафатлар қазанмаға ярдым еті. Конкурста у дуэт ве соло жықшыларында булуна. Это танец про память о бабушке, как девочка нашла сундук своей бабушки и сначала достает ее фотографии, разные вещи, потом достает ее мараму и с ней танцует, одевает ее. Это танец про память, про то, что нужно ценить родственников и про то, что их нельзя забывать. Bu gaye peydauluvuna Kırım Tatar faalcısı Simade Asanova ilham berdi. Onun facialı tarixi bu çıkışının sanalaştırılığı için temel oldu. Зал весь замер, потому что музыка наша была настолько необычна, и это как бы живая скрипка. Ребенок, ученица моя очень молодец, она передала все эти эмоции, грусть, тоску, вот это отчаяние. Sidamет Сугуров yarışlarda en rağbetli Kırım Tatar oyununu icra etti. Bu Garava ve Haytarma. O ayrıca ifadelegenen belli. Очень мне понравился мой танец, и я горжусь собой, что я получил 1 место. Коллектив өз oyunlarının gururlanan bu Kırım Tatar milletinin medeniyetinde ayrıca kıymetli kısımdır. Onların azamatlığı, nazikligi, ifadeligi ve vezini onlarga ayrı tüz beri. Çoxtan çok galibe, nefbetteki kubok ve medaller kazanılganına bakmadan Bakçısaray ansamblende gelecek yarışlarga hazırlanıp başladı. Tedbir Akyar şehrinde dekabrın 14'ünde geçirilecek ve anda 30'dan ziyade kolektif toplanacak. Safiye Şukurova, Sevilla Memetova, Eldar Zaitov, Millet için. Фериде Аблязова Кырым татар тілінде яңы ерні тақдиматта композиция «Бал сөзлер» деп адландырылды. Бұл енді яш ерджінің 2-ші трекі. Қалған тәфсілетларына мұхберлеріміз біле. Мен sana işanırım, işansın anamıyar. Ахмеджитте кичкене ясама сөз yazılған студиясында Фериде Аблязова өзінің яны «Бал сөзлер» серлевалы еріні ижра етті. Бұл ерджінің 2-ші трекідір. Сөзлерінің муэлифі Муарир, радиоалы барджысы Эдип Эмир. Музыканы есе хип-хоп ижрачысы Вебистикяр Дели Дамир yazды. Ер яқында чықты венді dinleyicilerinin sevgisini kazandı. Sabahdan bir filcan kokulu havya, Feride'nin konu tamam böyle başlana. Gözlerinde ateş yana, yüzünde açık, samimi tebessüm buluna. Feride yırlamağa özü öğrendi, sanada 13 yaşından beri. Kızında onlarca konkurslarda iştirak etti. Это у меня диплом за участие в турецком молодежном форуме. Он проходил в городе Эдирне. Анда Kırım Tatar yerlerini icra etti, mükafatlar, diplomlar ve kuboklar kazandı. İcatına uğraşmak istegine etraftakiler kol tutalar. İnternette böyle sıcak tefsirler çok. Фериде, вы умница, браво! Фериде, у вас изумительный голос, просто чудо. Растите, пойте, находите свои песни. Başından cover-versiyalarını icra etti, sonra estradada yıldızlarının ilavelerde duet şeklinde yırladı. Bugün onun videolarını yüzlerce, binlerce insanlar baka. Не знаю, как я осмелилась на такое, потому что я была очень стеснительной, такой скованной. И вот первое видео у меня было на английскую песню. Я просто выложила, как-то не задумываясь, зарегистрировалась. Оно набрало немного просмотров, но я периодически что-то вот так выкладывала. Со временем появился Инстаграм. Рахбетлик, лайклар ve abuneciler. Adi yaşayışta 20 yaşlı Фериде студент. Kırım Федераль университетінде 4-ші курста tahsil ала. Расскажи, пожалуйста, о своей университетской жизни. Учусь я на факультете крымско-татарской восточной филологии на турецком отделении. И на самом деле очень повезло, что куратор наш носитель языка, и мы с первого дня обучения говорим с ним на турецком. А удается ли тебе совмещать и учебу, и такое хобби, как вокал? На самом деле не всегда легко, особенно когда репетиции выпадают на время пар, но приходится потом как-то выкручиваться, делать что-либо дополнительно. Kızının talapkarlığına hocalar da köreyler. Feride 4. sınıfta okuyor. Biz 1. sınıftan beri beraber okuyoruz. Onların sınıf öğretmeniyim. Kuratör diyoruz. Feride 1. sınıftan itibaren 2. sınıfta, 3. sınıfta bu türlü programlara katıldı.
şarkı yarışmalarına katıldığı her yarışmada dereceler getirdi. Şimdi Feride'nin maksadı üniversitetini bitirmek. Paralel şekilde yanı treklerini yazmağa ve icatla uğraşıvını devam etmeye planlaştıra. Sefiye Şukurova, Elmas Ablakimova, Giray Abdullayev, Millet için. Kırım Akademik Koklalar Teatrında yanı 38 Попугаев adlı spektaklinin premyerası gösterildi. Eserinin muallifi beli bala yazıcısı Grigoriy Oster. Tedbirde bizim televizyon takımımızda bulundu. Koklalar teatrının sanasında aktörler renkli kubikler yardımıyla tılsımlı manzara yaratalar. Bu güneşli Afrika'da olğan şey. Yaş seyirciler için takdim edilgen yanı spektakl 38 Попугаев dep adlandırıldı. Şen ve meraklı hikayeni belli bala yazıcısı Grigoriy Oster yazdı. Мы взяли за основу форму, что наши актеры это такие бойскауты, которые изучают окружающий мир. При этом форма игры с детьми выбрана такая фантазийная. Ağaya yaratılığına repetisiyalarga bir aydan ziyade vakit ketdi. Sanalıştıruvda 4 kahraman iştirak etti. Keskin akıllı papağan, şen şamek, şenen meraklangan yılan ve kolaysız filçik. Olar çoxusu suallerge cevap tapmak için Afrikaga seyahatga çıktılar. Мы рады, что мы выбрали именно такой материал, и была возможность с ним поработать. Вот. И, конечно, те, кто придут к нам сегодня в театр, не ждите, что вы увидите просто аналог мультфильма. Такого не бывает. Это театр кукол. Каждый режиссер и художник хотят сделать и придумать свою форму произведения. Ну, ты говори скорей. Пожалуйста. Мало? Это когда съел все, еще хочется. Kokla papağanın rolünü Alexander Donskov icra etti. Bu obraz artistke kelişi. Каждый из нас, он особенный, и у каждого свой собственный темперамент. То есть тяжело будет сыграть, допустим, мою роль попугая артисту, который играет того же удава, потому что он сам такой немножко холерик, очень медленный, лаконичный. Попугай, он должен быть такой взрывной. Он везде, тут, там, сям, он расскажет вам все то, что вы не знаете, и даже иногда то, что он сам не знает. Spektakl devamında yaş seyirciler tılsım alemine dalmaktan gayrı özlerinin çoxusu suallerine cevap tapalar. Когда мы становимся взрослыми, мы и растем, и сами развиваемся. И на самом деле вот дети не забывают задавать вопросы, а взрослые иногда ленятся задавать вопросы. И вот, конечно, такое сообщение со сцены для взрослого зрителя, для мам и пап, которые приведут детей на этот спектакль, это вот что не забывать задавать себе вопросы, искать на них ответы. Növbetdeki spektakl Zabitler Sarayında dekabrın 23-ünde keçecek. Yaş seyircilerinin tılsımlı yılbaş masalı bekley. Sefiye Şukurova, Sevilla Memetova, Giray Abdullayev, Millet için. Шымдыкада қаға бұл қаберлерінің епседі реклама бөлігінден соң авар еретіні қачырманыз қарлық шымлар.